Ay, lumalap, sui ka chicken kat ke pelchinge, ka chibena, ispelain, we might na gawa, might las ko na gawa, in kak chicken kat. Kat lumalap ke pelchi somla, fong na ke pelching. Kadat ka na ke, malu tutuchi na ke, Wednesday nge, akal me proe wisangkulo, Philippi sapta, akos fos akos na ke ya. Philippi akos fos akos na ke ya, ka cham kine ka proe wi me ko proe shukat pai ka ya, ta ke me charma yalung ya. Lain me ta mantia sang kes la proe suklal met siem sapta si fos lu na ke alikus. Kadin ta na proe e posisiel pa, wit na fonching si fe pa proe e posisiel. Prayer and humility. Prayer and humility. Ako kalim gataring kat fafelain fulwan unit aklu pang unit aklu singa langkalang ak misye la grace and reconciliation. Nakataga nakatash ke koto aklu ke yang pa lalifin Colon Church. Lalifin Colon Church, enduring beliefs of the church. Chiba na tagain chiba na kaksakin kat ke gas mai taga do sina shish from ke proy singa akalan me ya lain me da la proy basic definition lan proy pa from na sin kat. Na te kat from ele ta mana ke ba pang kat chilash ni katalle itala 1 mile te kan li ele ta time na lash kai shi. Mashi mai taga from kinyak ke proy sangkulo singa ganin kalan kella. Masma ele to katini na met kai shishis pa. Makuluk la ni yakle. A machine in itself will drive us katin proy pel na ka sangkulo. When katina deserve o kishpen pakutin yokla lang chikawulan na shish. El Metigi chicken kaipian, metigi ben einrelang kashawa fella, il na lang chikatar. He loved us and forgave us. Aro, if you got the machine, all the muske wrong sapta singa lu, for singing, el akal me matlili, elala love, kishben pakutin yoklan got na shish. In view of God's mercy, can offer up our bodies as a living sacrifice. Offering up our body as a living sacrifice is stage here. And it's an ongoing. Pausi choice in my nagadindi reaching. Weighing on Bagatashka. Pay some like a me shelter, a muligatla. Masing ba, may nakawafing fella in si base sticking on my God. We get a sum the nakawa me shake a carton of feet and Callum no pay some from school. A calimia kitchenesis. Sapta told. Kishbin Chiacostin Lalos. Nishang and Alos. Nagat inherit sinful nature singan. In chilben akalim ye yok shipega din galan gela. Me kat metlalal fungia in an employ ka met mashat nam tak shaw sin. Chikia palcheta. Pang makunesha. Naro joy go long chick or yama chichi like if in chakshin and galim. Kamo lush kaishi. When a kalajan make or for some you akalim. If in pega di stakang on man got molding on when the gay one, fackle on a calim molash, fackle yataga get me subtle make for small unit along tolu cality. Long chip at the gay made a copy love singing well in fear in it. I did not define your gig as ship on single dolu for Shakos Najalkush. Pan was uncle large. La chisas pa te kae la esla mishe esla makuluklan fela singe. Wa na son tolu fo singalon ko shakalim.
Nara pro sangkulo singa enen takatana Jesus Christ magana pa na kadin sangkulo na kaya. Engan si mataka kaya need to be founded in Jesus Christ. Emi kata na engan mo joy singa define joy si bang. Siye fakulan ngon baka tram kini. Nara mo lingon na first of all mana ka tram kini kaya. Pro singa mana silos na kayo. Siya ifolaw ya kalal fung isusta kyangan man God. Nagyagat isusta kyangan man God. Malimekos kat the Holy Spirit lapan ka dinarapel na kayo. According to Sons of Tagor Fosnong Lakos. When kat ngon si pangera. Managwa ka dara. Ina ka dinara. In spirit and truth. Masimit nga si bakalim niya worship. Kadak flat si katpel na kayo. Waka mo sila. Aklu o proy siya nga ito kapel na kayo. Proy. Alal fung yung laso. Finsak lav na nakadrifir. Mga nafon na sikyaki ya. Mercy seat. Pa spirit laso. Kat alu in the spirit. Kat proy in the spirit. Mga nafon na sikyaki ya. Mes. Throne of grace. Nakatli nag-outline mo rin kaya temple. Batawa kaya tabernacle. Inchi pa nataka shallo ka din kalam ka mas may nantaka nag-proy lasan. Mas nga yoksip eh. Kadin proy sangkulo na sinkat lagat. Ikat lagat din kalam ka lagat. Ray lagat liki mas may laki eh. Mount Sinai. Tabernacle. Temple of Solomon. Kat pa temple misinge. Section tolyo as ke temple. Replika singe. Mirror mana gawa inkasa. Temple singe inkasa. Section tolyo. Outer court. Holy of holy. The most holy of holy. Na the most holy of holy singe pa man megos katak kalang ngitiyan. Worship. Proy. Faith. Finshak. Na revere. Pan mga darapel na kayo. Morning on. Na vingat ka nag-section na kluwa siya na. Pataka gasiyete yung saptan mega fosnol dolo. Katlan Michelin siya na akmatalyo ko sin. Mana kayo. Karangan ng me. Manuwas nang gawas. Manuwas. No fonda. Iman and maya takilim Lord Jesus Christ. Vingat tira section na kluwa siya ng itakle. Spirit, soul, body. Spirit, soul, body. Soul siya nga nitakta na layout siya matagal ka temple siya nga. Inchi man ka proy lasha. Furnishing told you astle. Table of showbread, candlestick course, na we, altar of incense. Really altar of incense na significant man. Altar of incense na dake man dia fara kali na witching na proy pa from. Kada magkain si kaksakin God, magkain si nasin God, according to Paul, Rome sapta singalyo fossi. Na ke itak le matulungan, itak le section akluwate, matulungan ako kisin God, nga ninan peka broiler. Nas metas ko siya, arsil yan na lap ka dask. Jesus fenal daga fa nga pa operating mode, nga pa kalam ng fell. Showbread, candlestick na yun altar of incense and magkain si kat makaiwa ikla magkain si na singa defo makaya kat kapasyang na Jesus Christ kat lalal fungat molin ngon pangma connection may na kadin lieta na force akos ke Philippi sapta akos tagatan na kadiningan impel na kayo in limb in Jesus Christ. Kadi siyalla. Dali mga. Nga nga sakpen na masyapen na parang mas tagay kaya Genesis tolu nga. Parang along si Genesis tolu. Manilusi nga ako minkalam kala ukokya kaya manif ukokya siya pa nakatsak naman tani kaya masya nga. Na ako klal siya dan taka na ipapal arsh
o yel taga mirror imagilan God ng example si mga fact wiki as masumla but Christian life nga as kat si fan na lama tolu papa wenen ngon Satan el taga rela masipen ng trakan sugo peace sugo na false prophet el mirror ipen among Babalakalam mo Satan el taga kaslan God but kan nige meto akos Jesus the bukol the Gasland God. Pa, en mo try lang kat fortune ni mo siyang by design. Dahil ko rela pena o yes may ke karta na vida niya kading tagada na efo di pa nil siya ke in broila la in pel na ke wa efo ko mana fast siya tagal ke 1902 ay taktil gimet las ko siya by design pangar malal siya na laf fga ma siya ngayon ke broila siya kasi ben lang kalang pakatan yok lang God el chak penalikiye Ashes guys siya mi siyang Project 1902 asher som na ke East Castle ke efo yodo mo dito li fos sinong ko siya kang mi pa na ke uta ke gangon man God archbane me luti in kai nakshwoshi nakata yamachwosus na chinmet tammet lang God in chiwos na kula fam na ke mawon na ke Siete suan saptan me gos mongol dolu itak na machina Akran line mystery kat alle focus na ke o yeshima katin type na mga fast compare ilan pe ke proilasho proilan mat na kayo katin mass produce sipel nasin me even oil lang silang got within the next 20-40 years na our production nasin talik natas mga may na katin proi ko katika mata ke malan fail Mashi mai na nuta ka na si koma nuta ka ke ngonlan God pa 1902 project Mashi mata ka tena genuine taka in Islam phone si taka ngan taka ke 1992 na ke 2002 product war tapang mai yasi I took it very personally I get na sit nga menaspe kapaslak na would get parents luck. So, mafakin lang ke proilash. Mana kayo katindi. E fingat tilogun ye maslash mit kushay. Wan le fako inen en lash kushay. Forsyak lan merit natas nge. O yan na kayo wakat liye nge. Kadilan flok nung God. Na shift mit kushay pa 1902 pa laying mata siya. We need to start from square one. Jesus Christ. Pang may na kaning proikin. Fingat liya masikyak siya nga na akwa kimang inta ka uta ka mawangan chupe. Pakataran niya misya niya mawangan chupe. Matin na mo. Masakawal. Na pang akwa kwalsietan. Ito ka shalay larin mo mana genuine si may mo. Finguman lang na chisya hilwangan from the get-go. Siete nga sa panmigor fosnong doli. Takla. Tepo yung break in mold siya nga ni takla candlestick siya nga ni takla altar of incense. By design. Pangapapal si fan na finfell wangan section na clue siya nga. Podil rin maging original language nga distinguish. Spirit, pneuma, soul, sight, body, soma. In distinguish like gosh. Therefore, when we are created in the image of God, God pa yok siya make a creation lang God. Bang mas mayok kita pa mayita. Created in the image of God. Masingan God ngon siya our spirit, our section siya spirit. Katulad di sa tanga
fact mo, spirit and soul, we can work it intersection mo. Soul, body sing strictly some narun animals. God has soul body. The maximum distinguishes us from the race of God creation is the spirit, the mercy seat, the most holy of holy. Pas paragat siligina animal na. Kat wala God. When spirit arsin God. Na soul singan tagay takla section me furnishing tolungan na personality larger. Kat som silpa na kalam yun nage. Kadila la kadin imagine ma. Kadin niya ma. Conscience larger. Mga yokshiba. This is abstract side of the house. It's soul section na clue. Reasoning larger. Our ability to reason. Critical thinking. Thought process. Mga yokshiba. Memory larger kadin meditate nagkakastan God ka na. Affection. Nigga love ma. Affection. That's soul. Spirit. Katsaka worship. Bro. Lalal fungi finsha. Shangin sin God. Akflat God. Soul singan tagana personality larger. Tagana na outer court na magat liya, magat ngusok, magat long, magat ema, magat pala. Na fun na connected na ge soul singan. Na soul singan connected na ge spirit singan ge free will language. Free will singan ito kada na patay ka na usla ge garden na vida na. Aqua ki mana kayo wana shelos. Kenas pensila lalos, el som liki kesben kikiap si matagara Lucifer in the form of the serpent. Siya tagad na kat fast mit kusay. Mit kusay hasta last mit na. Mit naru. Mit mata mit last mit daltin alap la mas ma. Tan mit alkin. Dalik force ma mata la ke Bible mata sing alay tayo in that Pacific region. Nag-lutut, nag-coin man, nag-fukukuin as far as sports, athletic. Mishing ma, ito yung chair siya ba? Kat force na kat osaksak, nagtake wheelchair. Bang ay fin siya klal siya ito. Lenu siya doubt. El so sits doubt. Kat tinam take kawan ka. O kadil tagay mo siya me, mo na phone siya. Son singaw siya back kalim. Satan is here to steal, kill, and destroy, but she just came so we can have life more abundantly. Inan ke proy large, kulo malap ke aslan mat nagawa nage pel singa na manas. Katsum nage proy, na kataka ujela tamal triskal landaga. Lasham from in kes lalal, ushe historical me background, literary context nage marichi ma taga ke Philippi saptakos. Proy ke pel singa papagadal su kak segum ke mana kayo. Wana siya siya kalame proy sangkulo. Proy sangkulo. Pelna kayo. Kadena ng fakulo malap na siyong lagate na deserve o yang ang tagawsi. Metigiban ang malang kasafel. Kumlang sigat akum malkan na makuluklas. Pagkaling yataw sindo sumla fin shakshin ka wan si fan ng tum siya matlang wan fell na kayo. Aldagay mo ligat la. Naraga true kaksakin kung gema kayo apap. Bro ita lang ang maki apel siya nga dingat na si technology kumpe. Ita lang wan kat wan na kung kat mo si fan walas. Katla lebrem katla si katla shika. Kaplan met na kayo man na kayo washin niyo. Keko lamet metlong kumsam from wala managawan ka sa fel. Kas mo lumakal nila, kas maging sangrala managawa ko ikla laman mo ito. Matayin maslos. Wana kas mo lang hakalim niya, yataw sinusong la, lantagarela, akpaye la masi kung hakalim niya, ket chances sa tatulo for sinil mekos. Futelan matayin siya. Kat kulong malap na siyong bapa ke pelsinga.
kat mata somligi o yamakum akena shish kat somligi mapai belching at proy nas na shish ke belching baba flogging kat na yurum lelangan nominak freshin shish kayo in pain kat flog na ke o yeshi makum na shish ke wonna tum Jesus Christ when na shit is gonna sapel me gor foslong to yaklen luto mo dito lu foshingal gorsingal kors baba wan la ke la shin sukkom baba o yena ge wom kat lienge akwa kishin meter mataga fosia ingin na kesben pak ni nyoklom kat ngetali o ye make na shil chermaya Ezekiel na chermaya sham wan mekelong agadin tu na ka ke belching fakkom ya en kom magana ba ingken gi mo nan fellowship matawa ke run chushil mlar met tak to try ke ko shan na mish ma kesla mission chene kadin ako lang na ke to kan na kadin te pat kat program met tas ke wa ko sha ta belchi kom shik me kadin te mai ke na kadin tu en na ako la yemotom o papa kat pro takem tikshik na tas na ke met force na ke ne papa na ke kat pro ke ne papa tu mas ke wa finen ko sha ke belchi timeline na ke wa kadin pro ikas kas mo lom na sintalik na tas na ke papa kas mo matagal ke 1902 project na manas na shish kat pro pe ke one no min week met ko last na ke wa ak freshin shish kadin na li o yeshin a flock no ru wan na pa makadin na si bali mo as o yeshi siya yan ta no ru kumagan kumali kes na shish kadin di mas lang klik natas siya mo akas makinyegat lagat re laligi kong gat sum ligi kong mga shikyak na shish kadin esmak metigi mana elya siya ito ko wana kumakalamigi kas mo long fakyak mo siya fosalibus papa nas na shish long proy lash ke belching flocking gat wangan ma yokshipe when na kelum mama kalimige lobi da tolu fosia te batin da ko mating kom long suffering kelum pamat na ka wan da kana ke mo aga talya shu ka chikin kom ke mana ke wa pap kat kilo malap ke win na tu siya falla na gadin sangkulo na siya pas na siya pel na kayo lagat ora ke mo ulchinge katiero siepel every knees will bow down ito la siya catching ora ke belching in one of great commission of calendar but in fact kumya ke mo las ke oye las na kayo watam fellowship in ito calendar na kumba kat mo si may katin na impel na kayo Lalu suka sering kumpata ito la. Mana kayo nga mga sam-sam pinay. Kumita dari. Katalu suka sering kumpata. Long broilers. Katulo malap ke placings na kayo mga mesi na session pel na kayo. Katulo malap ke shawlas. Katlik natas. Ke memungo nurse and matalasyan. Mana kayo. Katulo malap. Katayle na ke, o yan na ke umamesi na shish papa. Namanas pinkat tagadin or makin inoy lang chilong. Placings na ke umamesi na shish nga din or makin fang na ke tokasay long fin fellowship. Kada is pepele na le proy ke met las, met siyaw klas mo wang le. Ke pel todo sumla, siyaw las nga kayo. Kliknatas nga. But proy, ak miskin share siya na me karnin god akas makinyat kay sila
wangan ni siya yurong papa. Pekulo malla. Kachiba proy peke me mit manaslash. Mamta lomano. Shibakes maginyakatla. Yurong one maupe. Kumta master revealer. Ay yoktigin na kayo wakat proy ke mit na kayo masyat namta ke shikosoklan fellowship. Ak freshin chest to kalin shukum ke balching papa. Flot na rume. Put our faith in Jesus Christ. At alya sugak sirin kung gamana kayo papa. Langkalang pakdeng yok kuming wikat. Eshi na shish mapayalom, eshi waswaslom. Eshi na shish pengwolom. Eshi na shish arulom. Inganigin lang o yok tigin na kayo wakas molom may tagal ke. Lai kasi lag Paul Nation Church Philippi. At kulokak sirin kung gamana kayo. Play si pemit na kayo walas finan ponpe, penglap yep. Magul rook. Matlas finan kuam, wipe, and side pen. Palau, Mashal, mat na kayo. At kuloman la papa. At proy kaksakin kong kayo ng Jesus matyamulas. Amen. Well, amen. Well, our background, ingin na wala, kamlel. Okay. Pensing nga usod pala kung taga na meta. Well, lamalap. Ang kaksikin kat ki maulas kewa, kulogi gesta lomin pa wala pa nga kubo, pain na sin matwiyasan kewa. E kewa na siwas na kewa ma silalan wigat ki kasinge, kadinda ka sisin sige kastan kat. Anak ko stip sila tayo ki prelal namalipanan, kamakatas kaya. Samsam beki rum singa lufas singa kum si fena taka na yetan kat flat la sha na sima kisya metal mamul amalutut tas misingi ya prain sangkula pidipaya akor fasakos na kaya na cashing disan bange praying with Thanksgiving taka la sha katakain wiko was ka malututa ingain sang penak kay kat kemol si matas kenge molin na lalfung ilasha ako mininganek ki pel na kayo kat samsam ki crucified Christ ara kemalutut siyenge eta ka na misiyenge ya kat eta ka inu siyepe background kemalutut amit afatam lipan nil takakataya ki first year ki Philippi sapta kos na kaya siya man siya wukume eiski kum daga wikat yang apa nga kalemi nga tamlipan le first year in reading ke pa la kumin long katorek magun leng mata singe mayen asibe wo patrick magun original language ke project singe mata ko ke 1902 na wike kin pela itakle section simal samram kengen pagadet ka pen samram binakatay maingi eldaga na si Shelka Penorella mayata na si Kum. Masi mga kuminin na to pa. Malan ka to, el matal. Na paano nga kumin treated as such. Inale, kadinakon. Revere his name. Kaksyakanal. Background siya mga usiki. Lata sila nga ke Philippi simla ke yak ungaluo author ke ako sito Paul pasmasla esamasta ke pelsimanda ke masibang house arrest singa sakna ita kang na si lenkain osun na sin matagan osun na sila na oyepe inkain sim na panang katkan lila Mama Paul ilaskeo kaditola masimit kilfashna Damascus te kalim singe shreya madalil patataliki maskuma wona ng orsugonge
Lemel tuyang na sil. Nara kunoy la matalye de yestak duglan tolu. Ano na ya sil lane el restore vision la nganda ka na sil. Kaya to yan mapole laske ki lada sila nga pa. Me vision si kyang na sil. Ita kyang na sil po ki endafinen truas. Kung hindi ki orek maskalon ko fason ko sing iskal toluan. Na arama si masikyak nga vision siya nga panglolan somne Macedonia in kashelos. Asan siya ki somna we pamalitutan me kadalige maritma akademia ka faknan ki orek maskalon ko ngan. Tarakta ngan sang na siya pa katliyela somne Macedonia na chief city land Macedonia ba Philippi. Elpa European city semet ma ace gospel na lada singe was within some 10 years tugun polel sumna finan Philippi na pang first convert si ma me etayak finan Europe matayan sinel ba litia ka kaya kun me ma nuk ma anay nuk sunin matak ma from Titeria na me kadetala asma sikyak plan belsinge da masma sikyak nge ba polel kit bels mal kauli nge na matke church Philippi nge long ke da sapala eba prodius ne Rome len kana kalemye long sila los nasil elo sang nasil nara me sang singe gayan pela polel singa me dais kanin sang na dalis ke sang singe in kasel men enil matawe na wibe met maliela nga fakirta me literature nge ma elak falye na panangara el shokye me sang singa el fakla faksilal nge ki Philippi sapta si ki buksi mga treating na fastong si singa el fak mo for me to live in Christ na mise dutai is gain nakatfindan ka na ki faksinge tayin mo na si Christ in mise ma si na kanyan pa asingan lal in Christ sikat kandi peke si Philippi sapta si fasako saan in fact mo in pray na kaywalak pel na kaywa ngayon ang siya kaywos na kaywa ilaya me fact ki fasingalal ko saan mo na fakya masifan na tayin kainin na kaywa Christ valutia lain katasik kain paye ngayngan in mainge aok nga faingan na choy Christ singe pa anan si central message siyan vaksilal mo for me to live in Christ and to die is gain nakatfinlan na ki structure ke buksinge ta na sapta si met nge samram ke Christ purpose of life shubin moula na islakin petan sinake me oyen moula nara dakana shishka din diela elfine petan si na dakake me sapta luan mo pangat petanin mo ching ako min nanukuya etawi nara sapta tolu atakata samram na shishla Christ pa akwot sila kom ke mo ching ako maskenge napaya uskat me damalipan na tagakataya ki sapta ako smisenge Christ pa causing strength in life nara
ale me mai ngan sin si kum nga kumin ko kimalu tu chi mata ko inga shi ya kum nga mai yen ke ta ka si kum mo ka de mata wa yakin dive down na ki ma shomanya ka ta ma shomanya ke nga kumin as ke sa puk si fan na fakat fast na me nara ke introduction to six mga urela tar nga kompitsela taliksimo anain nesim ta shuk in beol na nge tiel ki sham na sel mimik ke kasna kademo me okok in kain ngeteng ni atrun metal engan kun na leta na taliksing ati kan sham wa el shukin genek len kanara pange kya kalma me metal chiklala dila taliksigan ishashla choice nge ba sham genge na kumga ben li kata papa nge dalang si tan si dalik mukul na dala ke living room nge la oray na tala purek kakain mangan dalin da kani me pair na choice nge contentment si security si lawyer si mau si academy insien met si para nasing ke dalik si finish ke li like ni shashla Kababa singa ke li after reaction na dalik muguji na talel wala shidel kat kain ismange mo pape polel de kan sam kenge mo kat kan ko na pe enga na kipelma maupe sikyak na siya kipelma kat ngal a struggle in life ka as pamasikyak pe kat proype kenge na ki kasi matsiyaw klano lash ma fastikika. Siya kadita masiyaw yema academy insiya siya pa tears. Na manash kainin tears duo. Siya tears of joy, siya tears of joy. Na mga sikyak kishpin lang si. Na panangara kigata ka di na kilata singita na ingan singa na itakata anayin me alena leksyon ni Pama sham silal Paul na sin met Philippi nge elo sin si Philippi engane choice nge sikyak pel singolon kors ke sapta akos nge inkain usi positive triumphant message na kerek malan kata na menorek malan kata se propel kengan watal takain pange inasin met kalan sapsi ka met malalal fungia na naging academia li polel ne mata in house arrest el shek nanan ka ke met ngefin en Philippi na naklalala yok ke me church nge pape sikyak ta na slakluk pasikyak ta kelos long lalay kapul nge house arrest nge the shuk pen genek matay kan ta kain pang shuk la cash of kaden ma na ilalus kif siya ta ka pang academia Paul ka tapela bang el Saul of Tarsus el Pharisee siya el apostle siya el matluti siya el tulokonek church na el for paluti as an evangelist siya mat kadita ke wala siya as an evangelist pa Billy Graham na kung finloyang nagilata siya kung maliyak la inil tomode ta kanyaski me sapta simit ke fosimit ke ta academic ke first person la Paul pas mastalata siya na an pa aske ongol singe ongol lupa mut kayak mantain prison in Rome as masla na el gesom na Rome kung kan lege orek masapta singalya fastongol siye el de gesom mo na lendutiwe Rome sapta si fasagos ngisngal dolu fakla el gesom pe inda siye sin siye run betalal fungi finanwe nara kung finlita na Belsinge Romel ana in center ke civilized world in Belsinge kalmean pa el gesom na kikain singe menel strategic city siya in mata faculty gospel
gospel in masum facilik na ke stakluk empire si room na phone na napangan si strategy lalma agency kya ko nara ke plan lan God polel soang na kya ko sum na room na skinan ka ken sum na wenge also melte prominent me citizen si elte missionary statement si ka preacher si ay lai ta na urek malong lai ko fasingal singe singalon ko sakale mila elmet ko si makapur ki sein na darakta el sikosat landuti preach ainsium kumde ke urek malong lai ko fasingal ko gitongol si na kikom eken matuti siya kum akataya kum explain mo kikom matsi as a preacher kum proclaim makaslan kata kalemye na pa me taka tamlali panel lutikat ke foretelling singa should be foretelling kumerek magan ka gospel insang muklen sien mo ito inka na mafakyan na foretelling siya of course pa katundak siyaman na ke efakya kapsyen malututo na ke akut lakom na ke mul si tukya na kipelman da ke ausores nge polel samostaleta mapangbang mo prison epistles na prison epistles nge kaditala pa Ephesus, Philippi, Colossae, Philemon na manentain in prison samosta latangan nara itakyang mo ana na similarities lan latange kel siminak kay matalal fungi la Ephesus na pa Philippi ka cham kenge in fact madali nga in Christ Colossae Philemon na panangara alakalim la pangan may sista pelalan elfinne eken met kapursi nakat ang di na ke nara audience lalan pa matalal fungi finan Philippi kinga fact mo tang si masa banglulan sum na Macedonia nge Philippi pa CDC kachamam ke mising pa Northern Greece CDC Philadelphia Philippi el the Kinea kya Kinea the call Philip of Macedon papabat mal Alexander the Great na pangan kata background makadin ita ke Paul el da sum na Philippi ke mission trip aklu lal ke yak lam mal si na para kita kata na fin pasim de kelen ke yak on wol si la ta singe na tukun ye singe ul si mga akademia ma about 10 years previous to this letter yes nga ul metigils masala ta singe na pa kadetalan Philippi thriving commercial center si na strategic location si na ke first city in ba kachamram mo ke highway ma link na ke adjacent ga Adriatic Sea nara may pa for na Roma at the cross na Adriatic na dasum na Rome na sum na Abian nara Philippi is lagin gateway si na ke me east gan Rome pa kachamram genge nara pangan kata mama me kadin kay nakalim yiki context ke plan Belgium Belgium apolis mosla me epistles yung alem daw aklinyak pe kapkapeklan Philippi church tatakta aspe elya madel shunpe ke plan Belgium na occasion siya purpose sima el shim kyang el kepe akademi laban shui lal ke masang sima utak sum na yorol na elorek maganda na opportunity siya in kain akkay matalal fungi Philippi na pa message sila ngan pa elmo elke elosin nganek in Christ pangan masima elaleki in an yorolo saan nara kat findi na kay gestalalan el findem da ke house arrest
na kilos long ke ilmata ke imprisonment lalan da sa pala Epaphroditus sisin elders lalosa na kilaiwe ya ilakyalim ye na sil Paul na naklan met nge alena yokel na papa na sikyak na ke financial contribution madalrela ke pelja ma Polen da ke confinement inka nakfushashi ka da malashkia nara masinga ta kana silta anan alena me katwek na naklala nara ke Polen simnge ashna na in sense of humility si on your all na shamram na silo sinkain karangan na ke me sisin silalosan na inkan shamram na ke sisin sisinge kat findi na ke me ma akademia ke fasti na ke tolu singe kade ka hindi la me si besera anain asene na si na ke unity singe na men kat finnan ka na ke Paul me ita target church singe na church singe kya singe ananas partnership si ke planting of the church in Philippi na ketukun me masaya church singe Paul matawakin kain shugin genek lanet fancy gospel singe we na el fakla efine ashma matakain kishang alos elosin me ace mo mayngan si banget na relevancy sima elki samsam kenge elki akademiela mayen kim tawa kia kingat katra usi orek maskolon kosha komindi ki foson kosan falen ke angaulan komelila elki som na yen si saya tasak tangan tanglun nan singe submission to the spirit yokshikya kinil nakikadata ka nake fast forwarding tago ke pangam dawak nake fosi nake fosia si mayaskem singe takota na inge na fin pa Paul ke partnership lal oyepe and Philippi kat ngetang di na ke shepherd si el karangan sheep na tala sang na phone na kaya nartlalo na ke nakikachanam ke kaya kachanam ke in love Paul el me shepherd church na urgency si sense of urgency si masang na silo sapa elosin kain takayni united takayni in Christ na elosin ale pange karangan in mastolos be gentle with one another na telin awla me maak fossil dala replace anxiety lalo sa ke misle na misle singan inta ko ke proy telin proy na ke telin proy an telin proy erala kakshak lalos ke mayok shipe malos insang kulo na sinkat ke nara ke polel taga shamsham nge elte naman kan la makilang si para spek la ke asa na rola nara ke shamsham lala malual shamsham ke yok ke kasta sila nge ke sapta ko fosin ke tolu apa sipa endurance kataga shamsham ke weekne enduring ana komit palong la ka fashion na ke rekma ke ekin metlal fungi ke Christ na makomesang akay kasi nara ke fosil mo ke mainge metlili kulolok Koshin tuka oinge in lem met kulolok. Faksing ba so brothers and sister elutela na in fact I love you and I miss you. You are my joy. Kung may ngan silok kung ayana crown sinakisifa ana tefuro nailang nara shike kuminala karangan relationship loman na sinkat na fakla ke dawak singelang we have tremendous blessing by fakla tremendous blessing matagarun kat me na panangara
Archilal nge ke elli ke del kashela. Na ilkibe na kain lang sisye delin oran maslolos. Na ilmatawakil shikin at fence gospel ilsang kaisi instruction for their souls. Para lang ke maing matlili kulolok. Siya nga ashro. Ingan lok at tefuro kosin tuka inge inlem met kulolok. Nakikat ngat ang liyan na ke-fosimit nga na anang transitional verse. Polel anailan kan natakan lay lose. O yan na kayo tender expression ma in leksyon na kalimil pan lang sila na si Met Philippi nga. Alright, fakin la, you are my joy and my crown, dear friends. Siyam kun pangalapan lang sila nag-church nga. Nara, kata scholar nga isma, church nga pa crowning achievement lal polo. Art lalanayin, soar, leksinin na, eto ka ki, fosyak toluan, na fosyak ako siya, tamalipan at kasumuan, isart soar with joy. Pel na kayo nanakil dala, inganta ka na sil. Palfak mo, nga kulo na sinka at lak, ki esam gawos na kewa. Na pa, elevatagam tawek na ki pray la laki, wasako singa. Nara, elchimus na ta singa. Ilaksya fiki, insulpe na fakla pa ni nganek lala. Inga nakalimila, elker na pa ki soul lala. Alright, fact mo, all of us who are Christian should also feel love when we think about the gospel. Na panangara, sham kun na ki kalang takatan ng Christ. Manil palakid, ki ilta fashin me kalye met nalalfong ingay. Nara, fakla, mal samte ko, rek mawula ingay. Ingat la peli inga in aksya fila ana shepherd si. Nara kaya samram ke endurance ingat ang hindi nasildalin fact nasildalin tuna ko. Sipe mal fact nasildalin pa. Tu ko stick with it pang fashion met konfulek molin Christian loman. Pal fact mo met digi ko inta kay ni etawi ya Akilen na losya fashoing onakos is the insieme shikasha. Na kalmen faksila ba mo brothers and sisters imitate me etaya. Pay attention to those who live by the example we have given you. Etawi ke mol lalos siya mol payama el fact mo orela na Paul pasiya. Na lorek magun keyword luo in sa akayal taal na sipa discipleship. Kikat discipleship, mga discipleship po, inli pattern ma ilorela dalinetay na siyan pattern siya nga and in the example. Pangan challenge siya ma Paul sang na sin Church Philippi ka matlal fong inga in kain me Shikinara, masimaten pursungan pa, Christ likeness, inu ko example malrelan. Na mayen, melfakla, example ma, ilmatake nga pel si metsima, elta ka nakilalal fungiya, pa, quote, mature, manas kanin matlal fungi, sil mature, nakatitag maturity siya nga, mature siya pa isustain ngan siya. Napa, fact mo, kung hindi kipasingan may kosan. Ilang kimaing layla kat siya, si was na nanak si fan na, ekosnan ka nanak siya na yung katinama, kadil fa, oyepe, fakek masingi na siwos. Kalmen fak sila nga pa, Paul described his spiritual goals.
Ilakatayan sin met Philippi ngayla, all mature Christian, met na kaywa, maegin mo matanek kemalan Christ, elo sininahin insisi. Dalin na dalin, takayani, press forward toward the same goal. In fact, mature believers would understand that they could not, in their own humanity, gain perfection and acceptance by God, as opposed to teaching of the Judaizer. Nara, kifaksilal nga elmadalinte lalalfungike katena oyema delkan kon ki physicality kakain mangan. Elma dan then like-mindedness with other true believers. Pafasluo nagatolu. Leksyon na kafesilus nga. Kisapta ko nilang nga kafenasil Yudia nga kafesil sindike dahil dalin na naksifan na inlim. Na polel sang warning may sinsinkekin na sin Church Philippi mo kung finlo ang leksyon nito na as doctrinal errors ki makulus mutakian. Na kung falok di isap na tolo, fasyon na kiakos, na kung maliyak pail mo, brothers and sisters, be joyful in the Lord. Maasing manaki safety lum si Vena. Na lorek makan kusungal nga lalanga, be aware of dogs. Be aware of those who do evils. Be aware of those who insist on circumcision. Elos mangus like a Judaizer nga Elalagirala point lala, or I'll consider them as dogs. Na by fakla, we don't place any confidence in physical things. Katte ki ligia lalal fungilasho. Ke mama meta ngetang liye nage qualification pasom nage me confidence la dal ke physical qualification pa nage circumcision kosta ke lenak algosh ka in fact mo nga make takake shuf Israela talik Israel si ka in fact mo nga make shuf lal bensamana ka in fact mo nga pure-blooded Hebrew si kat fin samram ke standard papolel arkinosilos mo kwal mangan malan met Pharisee si pe kat fin samram ke matin nga na ke lao yef kama ka kusi sam ng prosecutorship, chief prosecutorship Lion Church mate. Napayan mo, finepang na finka dito kakadinis approval lang kat kikat maintain ka keep choose law nga perfect kimangan nga pa falling kan kinmangan si pela ngala na anangan nguskus lang mo pangan mayok si pela. And once I consider those valuable, mga wakak lang nga. Tasak taingin na kingay tagi Christ, that is worthless. Nara, taka ilan kan sham mo, ingin na, wangin mayok si penasik. Mana kayo worthless, siyan initake Christ Jesus the Lord. Mayan, ke kachamram ka na yutia, Inelyutia ni kanme pa prosperous journey ka fashish na ke ines me kanme kashap ka mema ka sindi kising elanain elsya makat parin wi tate pasik ya ginelal siena of aleta na broken relationship silalos nge makiutak naral pangon me si pa man Clement in kan gasha tarakta el fact mo Akakoin loosan ilorela dissension in church na ngani kun la mekos ange kaya tarakta pa pol ilorela please ilal na siltal mo settle it down work it out yourself may in unity lang church el mana yok shipesi na pa el sham na siltal me naki gospel singe la pange ma gospel singe kasalos ke eleusi harmony
ele sang pe na silo sin kain alek content ki masima Paul si fena el konayak ngela when and chipen model amen ke sayang beside knowing Christ nga nasikom knowing the crucified Christ pa may masinga kumin kain alena sam kun yok liki mana kay wasya mayen mana kay wasya mali songte e bangan si mga tuwi ke sang pelan sil taon lipan ng dako siyawan siya liya wagi malutut singa ang iban namala Right? Kulo malap ke background si mauta ko na ako lang malap ke Arslan met na ko matagal gepe posewus ke pelisha kulo malap tukun na kata ya singa tatra ka ispela ina kalen ko us Arslo us ana shi yok shupe yok ligi na ya gom ligi ya kasi na kay met na kay wala ko sai wana ben na kay wanga usi marita ka tatra na rita la for shakos na kay ya roy la gana ka usi na background siya in ta ke for shakos ta ko pang rita for shakos engan in lempel na kay wa enga si fil fak engan Leila may na kay wa ni ta mong fushers lowos lay me lapkran Nikos nanangala in katay nama ayin man kay wa ke proe akafe we sanggulo ko sin fakak may siyak lowos na sinka Mr. Lanka Shalagalama etayak na kayo fa liang in was and none was in Christ Jesus. Matok matlili katena ma siya paye katena ma siya was katena ma siya was katena ma siya niceness katena ma siya wo oye katena ma siya peng wo Finash katena ma wo finash katena may kakshak ko sin nan ka ke maing ma siya ko was lutut ke age along lienga ko sin ra maing katlan misle elfa mata euros pangan merita and si bana flon ma na ko na ke me first by first singe wakon ma first sime da ko la ta ingin anam nas kat sangkulon sin kat ke mai read kat proi pa pa kat talyo shu kak sakin ko leila ta glory man ga wine som na ru ke pelching kat shu kak sakin ko ke oye ma kum kes na shish kading hingan nin pel na kay wa ke len Jesus Christ la circumstances ka oye fa ka dash ke pelwo pelkulu kadiningan pel na kay wa proi kaksakin ko kat proi kening Jesus mo chang lash amen well bangan chilpan na tagain me hakulain su kaksakin gat ke merit mataka reskalel tagal takliye history ke puksenge kalata senge na context matagang na si mga ke kin na ke tago ke me fos saptatolyo kapin saptatolyo tago akala minyak yok ke pena weng pena background si mga taga citizenship siya from pinya citizenship siya kaya kapin saptatolyo na kataga di matagwen saptakos na bukin mo uli siya kadin di la engan la como enan kapas na kaya cash luwe pe when ingin ay vingat sum na kaya en Philippi Macedonia el anye Rome narash Sholle inorek arsh lele arsh akwa korrektle
na shin mai ta Italy in replace in can relocate the gamta yeah Philippi taking citizen metrom tax free Ash majority naklin yak mit ngenge. So in that time frame, special ke mga Roman citizen na sin mit muntak ke point belchingan. When mukliyak mail daligan Italy, akwa kel dalye Macedonia ka Philippi. Now bolin ret makin marching we pa na mali ke ausreshingan. Yan from kin be equipment lan soldier and someone mile ashke. Yok ligin na kayo wala situation for ashke el content we lan faka gospel sing. Na vin ka tin na get kapin sapta tolyo do na citizenship singa nila nakalam na sin mek ngano eh dahil sin. Dahil council culture na get. Fin ko matlal funisye anali tayak lang sisingin ko was. Citizenship was artin kashaw. Pataga manakla na pukin mo si mataga get first tolu ke sapta ako siya. Na eving ako mataga na ligiye keyword luan na ke oyama LR in ausreshingan. Tapos na sano katlong la polilan wagi. Ke clients up sila nga. Nara sipa na direct asmet si mainan el or makin sang ko na sin matlal fungi ka lata sin so makay church Philippi na no one but Jesus Christ crucified, dead, buried, resurrection, ascension. Gospel siya bang. When bang masih fun na ma siyangan na sin mo ito. Having got dito na in commentary from Western civilizations begin when Paul moved from Troas to Philippi. Na-shift ko siya, o yes, to be civilly, 1852 gospel sing patagasunan ko siya. When masingan makay na baka nilya na yung shares, actual siya, kadinitan na paela, design sin masampram niya, tagtaringan pa, pakat liya siya kay church larang pa, pure yan, ken nga. When one lunch, kat mo kat citizenship, kat mo kat aske pugin masinge, kat ekin mat Christian na mange, tagapen na manakla. Nakadata ka na our internal situation ma polylectricity. Tarakta, masimay losin taga na kaya pang. Katakal yun na kaya me, proe sangkulosin. Katliyada na lame Jesus Christ. Patakal kaya for yung anin lame. Pele na kayo. Pangi o yes yung mga kumash kaya mawulsing. Taka relevancy lan me siyum sila Paul na sin church Philippi na nage inganin layman pel na kayo wata na this is eternal truth. Manin makayin being civilly la kumarshe Troas moving to Philippi ka kung tagay Massachusetts tagani kusay ke August 21st 1852 na may ngan siya manifo manlame Jesus Christ pang gospel pang me wo sa siya pang good news sing el tagay me Islamisya Islam makuluklan fel. Now situation for ka elos matake lan follow na ke. Jesus Christ pa me. Wala ismis ke siya korn singal dolu for sa krut na alikos. Allang chinapay mariching. For sa love suffered long. Long chen mong fushesh. Kadin ta kalita na ingon in lempel na kayo. You gotta have love. May love singan
For forgiveness saving chaksinan. By all years in my short kun matan again name Jesus Christ. Man long Jesus possible my name chaksin. Nara, even come to our angan kung matake facility example sing art magin piang again, yeah, pure na pia mas makad kadaingan fakya. Mana pa sila kad mat Christian mature ke isus ta jangan ka pia makadash ke. Pia masing kadim pro sang kulo. Even ka tiya na kada fa kulo fakya ke mat trash ngang. Na parang ata ka sham pia niya. Genuine ungenuine na ke word name niya. Na ke 1852 na ke 1902. When mashing siya dan el daga we penamang. Sop sap ta siya foson kos na gate kos. May unji badash kang. It's a spiritual warfare. Discernment mauta ka na siya katinaklin mga lila piya na pa masih katash kang. Ena na pa kadin taka. Siya na flock na run lem kadin. Ito la may pro isang kulo sing. Tana wala lakkalan niya la. Divided ash pa or makinya mutan lungan. Inelo salle fakat my war opposite na kay nelos ma elos ashkan manash tisanchin maklos or lord magin machingan inash kay media context lashkan na claimant chingan na ke pukin mo chingan we citizenship si makalia sapta tulungan in akademia na lamme hinganin lem men mo la pa in lem na Paul chiven al chimo sinakye met koran ngan pa long sisipang love suffered long. If in katingan, joy singe, makangon lan gatanin gat. When faku ya maka cham kun ke kela tial mekos, polil chimus peleta singe. Akalim. Fingat molingon, open na kya kuklan gata, kada sisista, kada tatakam tarik scientist mange, o kada taka molikun. Genuine believers. Katita ka saman mga kan moulkun. Pangalanman mo ito. The knowledge mga kan moulkun. We actually know the message, live the message, and be the message. Para force makatash ka ngayon. Force na may ngaliengan siya ito na fakon ngon pange. In lame pelle na kayo, lame in pelle na kayo, kada lihat na tipangat met ko siya ang takingin. Kata sang kulo fa kya. Kata ka na sam-sam kin mga insias wan ke mga. Nara yoksu baga ninsi beloy na ke mga kadash kyang. Pangit pelch ma ito kayo naksuwasya ka. Kaslan ka ito kayo me, hindi digat. Nara, katsung na Paul pena, el chiminak kayo met life from wealth Philippi nga tagata na definition siya nga na kumusing. Kading kaliye, meditate on it, kaliye. Siya kung singal to luf, ako tinggal ko. Love suffered long, and is kind. Lang siya mong fusya siya kalang. Lang siya tiyaso, katalita na citizenship siya pang reflect mo lako, magataas ka na ilya, and lost siya pa na siya, mga inanta ka, manak ka mo lash. Yan ang kaling. Yan na pa yung kaling. If yung katinganin lang, mga inanta ka kaling. Nara situation for kaya po rin ta kaya nga let fight si matnyan falok unity siya nga bang kada sumni ka Exodus sapta longo da na masap siya ula katemet na matalan infuluan pa siya pat siya sipa na taga hakalam siya nga Jesus Christ man eving kadingan in lembel na kaya wa kate piecemeal mang kate taga na fact ma kat masingan men
it's for mo. Long singe, it's not self-centered. Ingan singe, kat ingan mayan katli, batlal fungiwas nge, kapet pe. Katita ingan enjoy mo, katita ingan la, malan kata fash. But Jesus Christ, refin chaksinang. Katita kamta, ingan mo, katita ingan la, mitwas nge follow na kemapayis lang katin. Pa unity singe. Bangon singe. Katita kamta fakey mga, katita fact. Ingan singe, taga kilang singe. Joy. Taga embedded na ke ngan lan God in God kay silang singan. Nalamem metara na siya is. Pail ke fact na siya matandungan. Clement lang kaya siya. Evin ka tingan in laymin pel na kayo. Element limekos morala gospel siya. Crucifixion. Kadaya talaga kan may crucifixion. Kadali la pakutan yok la kisyak na la el misye ke makuluk man fela masing kada kanan na paike evin kada ta lang si forgiveness si makat kada ngan li mangan nar kada te som sok sin maita o kada lang si kada kalang na sin maita lang si el tia si fan na konkun kada te konkun pe el ting shefalai. Na dissension internal me break up lan church Philippa mapet makya self-centered. When dalti na lila dal follow Jesus dal kichak na jalan na ke ako kan God. It's not about us no more. It's about Jesus Christ. Bakan meningan in lame. Tellen na kay washing. Nara kaya mul kaya nga na wangan makan shukuwi. Men me when kumita liye crucifixion, death, burial, resurrection, ascension on Jesus Christ. Gospel si mataga ikul kum nalikin shifalat loman. Morning kiki at loman na kaya mapaya siya authentic living in Christ in ngon. Pataga siya paingan siya. Ngon in lame pela na kayo. Ang asiba fact ingon na emphasis na kaya siya kalmuni siya. Wangan na pa mapelin matarik fake ke mo siya ngayon nakadinakol na. Vinalchik me siya ngayon nakadinakol na. Nakataga liti mga katin na maulkan. Paano may chima? Tinamaulkan na. Samsam nasik. Paano O tinafon na masing nga maulkan nga. Manakas ma, dising niya yak. A definition lang singan pang. El tira ma safal. El te shuk malal chifen. El te shuk malal chifen. Pangayngan silan. Elail mtay ausarish. Oilingan. Elingan ifo when ta ka also race il fact na sin security card ngan na sin card ngan sipe Praetorian me community lead soldier in Roman Empire singan Jesus Christ. When pangan mas ma emolila mait. Pangayngan sila kom. Kat kayo klein nga ni tala mit nga mola siya pa focus ang. Di ma kumeta kam tarek scientist mo madigas mataga clicky ya masing. Mo Katita ka nag-click, katita ka yung fact kung may mula. Narasid pa liye, movement siya ma som troas na Philippi na ke, pasta ne, kusay ka 1852 na piyan na pa yung masimataskin. Yok siya nasin matas kusay ngayon. Katinta ka, focus na ke mula siya. Kadinage naman na kayo. De lipan pa yok siya. Jesus Christ. Manil pa mo lala. De kom, nga. Jesus Christ. Pangingan lako mo. Ingan in lempela na kayo. Nga civil fact ingan.
Fall pelin fake. Fall. Kalin maulkin makachuman nga. Nina na pa kadin maulkin ngena. Kat nikin pela. Mga yokshipe. Naro, anak. Di pan kuminganak kumproy sangkulay fa man Jesus makuluklong. Elesla. Pangawalay lal kekas mo lal. Santo li fashingalan kosh. Kattaka na Pukin maul siya pataka ke foshe mettigi fosha koshin. Kattaka na cut in this world but not part of this man passport lasha uta ke kashan Jesus Christ. Enches lasha kin kashaw. Pa focus lasha. In kashaw. Tasakta ke kadashin chenge. Kadin proy ke mai tan takana ke maul lashin. Man pange ako makat pange kelan ka. Ay ke mat nakawan takana ke. Akat taka si fan a self-centered artisanship. Wanam tanluang rangan. Tanluangan wanan na si ken yeah ancingan. Yeah ancisaya triskal. Urian. Pam tanluang. Nangayon kisensyakan. Paya mat nga. Tala melang siya si mga reading. Paya lan muling ngon. Tana nga pen ng anikin masing. Nga kandang ta siyam sa mga nga tinamulkin masing. Ekalim na ke moulas kai si, ekalim na ke action las, ekalim na ke mai ket na siya ke kas moula. May ngan siya kati ikal la may sapayar siya. May ngan siya, situation na kayo kati ningan, may Jesus Christ daga modi katla. May Christian ba, sam ganyan. May moula tari, harsing inalosin pukin moul siya. Na de akalim niya na, let's me. Masih kata Leila may nagaywain ito mong fusres lobos. Lay me lapkaran me. Mong fusres singan taga na katram kin bagay. Ngon nan kating ko. Long si bang. Nga kung tagamta sampram mga paras tang le. Insan mat pas ko sayang. Wangan shippe. Man katin na maulkin. Inan ke proy la sa mitlas ko say. Kadi ninanapain kanan kela kat maula tari. Kaya ka tram mirror kastan kat ke me leta sila Paul na sin Philippi nga ka tram etresi mat Christi. Na tisanchin me division masikya ke body of Christ sivin ko say nga we need to stop. Siya tari pelan. Kataka na ken lang siya. Na ifin tisanchin siya nga fast na fast. Ngayon kisensya ka lang, may mat nga muling ngon. Dahil sana pa lang may kan meninganin lime siya. Pero na kayo siya. May ngon man kat, makay na pa try those genuine believers in mata na ke enching. Ingkene ko osik suko pa kadash ka. Naro kadeta ka dan may mong fushesh. Mga ito ka nek ka kadin mong fushesh na ka oyang. That's false humility siya. Kung paakin nam tar samro mitala mga kulu kung paakin nam tar te aksiwosi mo. Kaya lang makadil siya nga din aksiwosi proy kunpa. Na napay. In me inkaring mo ita pangay. Pangay luto mo dito. In luti inkay. Aksiwosi. Finga tingaan galim Jesus Christ in pel nagawa. Managawa may taka kada wa pa na pon it get fix problem internal problem get church nga ay siya makalim joy siya mataka manic like a light off sapta ko siya na phone na light off todo siya na joy siya nga kada na
Jesus Christ mo kena pa eu se choice happiness se pa fin fellen choice locked in the presence land kat the Holy Spirit el pen kat katindela wang na pa mi siya kat la situation fa kya daska wang na pa makan sang isla wana po el chimpe ka Rome saptalikos situation fa kya shikyak na shish wang makan sang isla lang sisilan kat na shish but la dal fungi pa sam problem na kaya kung may matayin siya na kung may skip matchaya ma chat nam ta ke kikya pal inta ka pa na ke wana di pa rin ta ke mate na ora kung may kuflan mong nen sumon na sumon in fact kung may tayin ta ka na ke ingan mista siya pakilan ka ata pamashi ka tash keng ta kam ta wuk rectify di mate di pangan makadash kya di pangan kilan ka at na siya kati sus na rin ngon si fan ngon siya ngan pao siya ka din talame forgiveness siya fin siya siya elis na makuluklas now with that kung proy kinnet na lima singan pel na kayo tana kasi we don't deserve this we siya na kade liye pa na nagmatsayang di kina untuk tarik samad rek scientist mo malum pamang wang malang Jesus Christ pa na kalam ke masing manen mo kana pa usya mo ulsing el makain Paul el agola if to lang das misya dagan kalam ke la oya gel da lutu kel kamaliela el te kesil beto lutut mail aramena te kesil beto malan ngat te geto o Jesus Christ mo kay bamay na ka dinaskya el ke maltan na man kay wasayan masma uta ko ke Jesus Christ ngayon Jesus Christ el fakke laita silal ke koren ngan I don't want to know nothing but Jesus Christ crucified. Panangan. Genesis na revelation pasang from Jesus Christ nga. Taga na ke Genesis tolu. Taga na ke creation. Taga open na sumni ke revelation. Let go. King of King, Lord of Lord. Lagom lang siya longingin na kung siya nga. Level ko. Dapat ko akalam nga. Lame upcran me. And kat mo ka na talapia pelchingan. Now, if in el cheat me ken purian fashionly kang. Ko if in el cheat me 1902 na ke Enwood na ke 1992 2002 namna sigil nan kamang. Sigil nan kamang na ilya pagkatash kaya wona. Maete na wona. Teli non kamang. Wait kom del fa mawuta. Wait nga kikia pigat nga amata lang ayalam nga likor. The truth shall be revealed. I'm not gonna back down on this. I took it so personally when katili kes na siya nito la. My flesh in fourth pekamasing. Na kam ta siyang in taga sumon mga ifo. Pwede na iket na siya mangat. Tarik kakaing mema. Lay me lapkran me. Kada wukin fakamang Kung ni kat si fen na akuluk yung matlas nga. Mapro ay fin shock. Pakutin yok lang katlan wikat na katin flok na kamapay lalangin. Wangan na pa yung aning katara kat siyang intang kay mapay siyang. Katakan na wukukin sham. Or kuflan chuwas makat shamon. Kat kuflan hindi pa Le lamong fushash. Of course, definition siya taga siya ko rin singal dolo. Ako tinggal ko sa din mo ikon.
false humility siya bakit tagarit makiningin. Ingan singa is part of telling the truth. Live the truth. Be the truth. But Jesus Christ. Kadiningan in lem in pel na kayo. Wangan ma sa tarong Jesus Christ. Kat may Christian, we better be. Pakadash kang. Pero, kadeta ka liye ngan si beta ka riti nan manik lakastan gata. Esam kat citizenship la hasin ka sao. They pa fellowship. Fellowship it's corrupt to the very core. Jesus si fena lakana me vingum lang si fellowship kum sangay. Ala ore mafagam taga double-minded na kamasin vingum de taga straightforward in narrow-minded na kamasin gospel si ma polil taga 1 mile gate shine Jesus Christ crucified. Situation na kayo may tilyang na kaya mawul siya ewang nilyang siya. Mun kumeta nakatil buikom siyang natay namin pukin mawul. May promise. Mat nakawa sa life in fact siya face mo mapatpat. Aliman na fong mala siyempre mo man pangay. Wan na mga kera akin lang taga pro worship. Life wan na mga kera siya matching. Kung may siya nangkyak na siyang kung galang kaya. Di scientist mo, promise, wala lang kat. Kat mo kin na life mo. Aro kat tinalong lo. Kat titakam ta fakey mga taga fakot. Betay me, lame el upgrand me. We're preaching like there's no tomorrow. Now, lay lamit tas ko sa nakaiwain follow na kimasing. Malkan na kaya. Tako matawag mo siya. Jesus pamatawag pa Genesis na kay Revelation. Pangay pa ako ng yokman God. Paul jive na ilakalim niya. Pa ako ng yokman God nga liyak. Makasin mo ni chief persecutor lang church. Ilikasin mo ni matalal fong niya. Wala nga ako. Okay, sipen pa ako lang siya kawul mo. Jesus Christ el chikyang na siya. El pa si mga nakaya dissension. Nafing pa yung akong mawulwa na Paul, dissension mga internally get akwakman may klas ko sa agatin. Taga, samsam kin engan. Circumstances for ka, engan in line bella na kayo. Manil pa yung siya. Nawayak na kayo, man kayo. Nga si feel fat, enganak. Lame makayin. Nara, rejoice in the Lord always. The Lord is near. Kat proy, petition, Thanksgiving. Kaya kadar mga na, anxiety wangin na force niya. Na parang akalam niya, magadaras ke sinful nature siya. Tapos, eving ka taga-alu, proy ngon, mana kayo kaya fufu kiki masyita nil taga yung force nga doubt ma el taga yung siya nga wangan nga manifo we are just like Jesus pray bal na kayo bringing God peace bal na kayo kat pray anxiety nga na so when God is near us as a matter of fact he is in us the God the Holy Spirit. Intercession Larsa, right hand of God Father, Jesus Christ, Nara outweigh worry Larsa, Proy Larsa to go. Pangano Yeshimataka, rejoice, don't worry. I didn't get deficient. And then ministry Larsa, as a matter of fact. Nga mtang kiga tiktigay na unite in the name of the Lord. Na iving katara way lo mo kadasum na ke local church nga reflect. Na mga na akpo kipo me rooted in the scripture ke Jesus Christ. Kadin som we matlad fung siya na ngon Japan.
Na testa spiritual alle yoksbagan kalam pekya. Alle yoksbagan kalam gel. So rejoice in the Lord always. The Lord is near. The Lord is near. So maksafela. El tie nganin makulu ke el nganin ke mapaya maken. El fakpep in manakaewa. El lalalfu in manakaewa. El fintra ke manakaewa. El mateng in manakaewa. Long el tiana wangan. This love never fail. Na vingum neta na makatash ke msing financiado. Ken purian. Wangan long shit. Opposite na ke definition siya da ke siya koran siyang tol. Fasakos ni galikos. Na wana nga kalim mi wikigash sumla. Lango siya Purian and Maui. Byproduct lan and wood. Pauskat na mising. Wangan ngan in lem, wangan lang siya makatiliang. Situation nga develop, wangan magtuyak line. Man nga me. Alolo. Wangan mong fushash. In siya falat paus mat nga. Wangan lang siya. Kat wat lang mamaydara kluk na siya siya. Akal na layla mat nagawain nito mong fushash luos. Kat citizenship. Inkasao, citizenship la sa inkasao. Passport la sa pa Jesus Christ himself. Elikesta dari in kenek sukungan. Nakadin mata finfela siya nga initayak mong fushash la. Agat tika nakalam niya masya nga in church siya na fast kya kat sum na ge. Great Commission siya makalam niya. Magadin sum. Start Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the world. If you got tinakaring matlad from we are that's some preach for kana sin might mainan ta kana ke mula siya kat fake masya Pelintui kikya binuti lash. Enan shikya ke mulash makadash kya na e fon la masya Kadata ka bismillah fon la kadin kalam kala that na ke shaksine somne ke channels 315 ta kana ke second coming e ketta kanin kalam kala mga akwa gitari long si faith si magayon amait nga tagar creepy masing compartment talay siya masing ipsisigiya in mo ngapa cool masing ngapa ra masing pastay masing ra masing mo. It's all about Jesus Christ. Jesus Christ makaya na pa na from kinyak ya mo sing. When lem elapkran me. Then a fact mo pure elapkran me. Ken elapkran me. What elapkran mo Jesus elapkran me. In other words, we need to get our stuff right. Kadin for laula kalal fungi. Isus ta kang man God. Kadin mo kun man God. Kadin nga impel na gawa in Jesus Christ. Di pa kat palang. Dia. Na siya ito ko, from inakaya mo tayo for laulia. Mga talagal Jeremiah. Jeremiah was a whipping prophet. Ele na flare. Kat matlal fungi na the flare. Even kung tayo kun matlal fungi, kung lila mga sikya kung ta musla, te matlal fungi siya ba kung. Siya may lakalami mo, faith without work is dead. Mana pa siya balfangan, siya po lil complementing faith alone in Jesus Christ. Magay na tasakta. Even kung chingwan lalal fungi in God, kumaya ko lang kung sang molom na ke-cleanse up siya. Na kung taga, tigin na basta lang ta, misle. Kung ita la, ilyang lapsas ko siya. Kung ita misle. O, forsaklimekos, kaya laita siya nga, sapta, ako forsaklimekos akka naman, lay me lapkaran me. Lay me lapkaran. O, piye, baye,
mong phu sai sha long si sing ar sin kat kai si bi na pa ma si ga ken situation che in Chibodago Paul laske auserish Gallen ele top etaila e sikya el Gallen ele tala e mo gipel pretty soon now el so mataka auserish el ti gospel ngan sin me soljilan en roman in cheling et tapen ali mas mai fakke la dalla nation corina I don't want to know nothing except Jesus crucified so kelta ka na ke situation jingan lu kana ta ke benen molin ngan mol na pa na sin ka wan mashayel get na situation jilalingan el join it e dala la en ta ke o gospel lan Jesus Christ is manya na chelo sha so na longe sha elite soldier Praetorian chiga main unit chenge met na ta karing emperor tiana met pang pa situation jingan the developed it kadel makanal Poland fact na sin met ngan gospel chen el te na el yakin kapur lal el te el yakin situation lal el ta la Jesus Christ el dan molela as part of telling someone about the scripture, get Jesus Christ. That's part of the deal. Cleanse up chipang. Na evin chipen of lokle, Polin takya ausurish singer shaman malankata, italale sumna kya unga yalalab, masi fan na shukilyan tu kopa, el chipen of lokle. Jesus Christ crucified. Nangakum tagashi get force on course, katliye na pa tisanchinan metlaskosaya katliye mange wang metngay nakshwashe manilos ngani kina metan tasano akan me malem la floko mekan tasano le flok te mega de mai kinya matal bakat sano akan me mo kadin people kadin ako la kadin wangin mo kin laskela ship me na chipa tagada na Pole lie situation la nel chiban ni met nit kos nanan kala in katena ma e mana kaewa bro e kafe we sankulo kosin faka mashia close na singa background chi mautaka ora tres kalinga e caso in wini mit Christian. O pakotin ching grace mercy long sisilan kat na siling. Ena na lo kala lape na ke o yeshi mga kumina naske ke punchinge. Ke lipan nil dagam tasam samanga lipan nil ngetlani ke enchima pastor pun pijing sam samanga evin kung pachos Mary kumakula. Ko evin chisha jel shik nem jinga kumakula. Wana impangan o yeshima wana to she ate shima kadela li kes na inche ngana le shang inche ngana le liak na puela meshin o yeshingan nga classified as alcoholic every smoker kopin yelong wal katang aramang nukin pipe to ni makel lenche Copenhagen num naupe as me fe ngang for kya som na ke tata maching ngani in the fencing chima sukya wingan taga in share na sin met lasko sa ingen na ke pro sangkulo na sin katching kading kya lem na pala te or malash or malankat makay na pa ikaskatla nara in pel chinim singe nga culture kinim singe tasakta
Te masingan magana pa na sumdigi gata. Te sismok te nim te nanakin kurso. Nanakin sam kikiat. Nanakin rap ko. Kaino yang na phone line tulokin yakipe. Pange transformation, pange sanctification, pange yes mangan le ucap na ingat kai siak suwasikat kadin tagan nage. Yeah, lan God magain. Nakikita taga na liek na po pakutin yok singe mapode liel sumasta foson gosh ni kost nan kalab katay na ma. Ima na kawa pro kafe. Ina na starry sense of longing in ito laga da sum nan ka sao. Katina deserve matching taga right na raga taga na ke matching ito na may ngan la oya faga katash kia katito in kafe shelil ashorosh. El promise you never leave us nor forsake us. Tema katita ka sipe. So matan na nagin mo. Kumni pang oya singa itang dito na. Kat sum pang na sinmay da kat sum naun ka. Katukay na mamay taro. Para kat fosya kingen na. Asa nga tirala makunok mat nga samram kin ka lamme. Apa kung tatlik sintik nga wang uniform kan mga shit na taga souls deceit doubt nga ke church la train pelna lele sinamisenya. Katsum ni kimalan ka ata ingin na kadin na man kala na pay. Kadin na kadako. But Christian jid man akalimiyat kalata siya. Takadin di elya makatliefin ko sa ingin na. Kadin na napay. Kadin pro elalfung. Lakata elash roshin pen na wala long purung. Elkat na shit lagat me kat situation fast kashi ka try lang eh. Nikko was nan kalain katay na ma ayin mana kayawa. Kepro ya kaya if we sangkulo. Was in fact of my siyak lows na sinkat. Na matching nga na in fact kulon singkat, pel na kayo. Kaya likes lang insiyak ng taga na rol. Fashion yes nga tolo na namsing. Matching nga na hindi. Kung tika in fact mawan makumapro, in fact kulo. That's the bottom line I'm trying to drive here. Now, Paul miles mo nga eh karin mo ni mat Christian. Elif sim silaling eh. Kat tika in fact tika in one makadefak kulo kaya mo. Kat kulo la kat taga dudunan niya. Kat kulo la kat taga ako lang long cast mo ulke pelchingal. Alayok Thanksgiving. Kanin pray kas ka Trump ang kaya siya pa Thanksgiving. Prayers of Thanksgiving. Na may kulo suy na si kom la kat taga mo ulkin mo ngon nan kading kat. Kadi susta kaya ngon nan kat. Kat nta sano insom nan kasao. Sikili matching eh. Ski kapas na shafta siya batas kang. Ewan enforcing alas. O kada me, proy na sangkulo na singkatin, pel na kayo. Ingkayan mataga singkat, makat mo tuwas nga eh. Main sang yaksiwa sikat. Na oya makati nagetlik na, tas nga finan ko siya, fukunan, nakatsamon pa mga. Mayakes makinyikat. Mga matagay nakayal lalfing lasha. Katinta ka, fototo yang narungkat, more than ever. Naingan si magat itala, si siya si katar, si throne of Christ, sing ngan katar sing kat, ngay, wangan na pa maganda ka, is na masing. Katar siya, we're sealed. We're going home someday. We're going home someday. Pangay ulay lang kat na si matlalfing niya. Of course, Katwini aramang ars na siyes may detuyak ars na impel na kayo manifo katash ke fallen nature siya ars may detuyak na kan mga nga tagayin fakak ma ikat na siya ngatit ka nakulug wan kat na lipan pa kulug emet ngatit ka nakulug kat na totoo na nga tagayin fak ma ikat na siya kan siya kes makinyagat our time period to finan ko siya. Kung siya tatari na siya back kalam niya, 1902,
1992 to 2002. Mana wo si dakla. Masa daw si bagatash kenem sing. Bange audience lashne, bange o yesh magatash kengen. Kadinan flok na kemalan gad. Lashgen nan ko. Kaya di esta section aklu singen, proy lashne sogak fagana un gad. Sige nan ka ipsingen. Sige nan ko. Pole la kema in mana ke wa kafe. Proy, bange si mo proy la. Fashin mu kikatla. Ma proy na kema sing len na kayo. Inak frashin yes. Katlen nak frashin yes kadin fot na kemalan. Ingen. Na wana akala mi pianya. En tolungan byproduct lan wood ngan enen tulok niya kinain. Enan taga na ke proy sing. Kat proy sang kulote proy ngosh. Ngushe ma singen. Pen na kayo wa ke molar. Ni kan ak swasyak. Kadin de taga kikia bin tram. Kikia bin kalansap. Tai fal ma singen. Kat taga na ke mapay ingen maulkil. In wang siyang ng alolo. Jesus la floko. Sidban na taga Mr. Lan God, siya laga lama itayak na kayo faliyang in siyo wo siya nang kawo in Christ Jesus. Nga siyang min masing nga keyword siya pataga nang kawo. Nga nuwas nang kawo sa manuwas. Nang kawo si dakla. Kailangan si makadarat maginingin na. Matlas ko siya. Keyword siya makadilaki in kas maulala. Kadesla nan ko was in Christ. Katakan na personality pa siya from ganyan. Imagination, conscience lash, reasoning, memory, affection. Itakla. Itakla kaslan ka. Itakla kalam. Itakla altar of incense. Mesing a misla lang ka. Kadasum na a katlan misla. Patagay kay siya des mo sa palmego. First long tolo. A katlan misla lang siya na matalya ko sin man na kayo. A karangan ng nganuwas nang kawas. Manuwas na fontaine. Wangin mata. Kalem. Last cheese il taga. Kadalya na nakapas na kaya fos si makatagal. Di kaya fos lime kwarta. Kadin molin me. Wong fu siya for lem na taga. Fos at kit kors nga taga na misla lang ka tsak pa na kat misla siya pang. Katlan misla lan siya na matalyo ko sin man na kayo. At taga na misla lang ka siya lang lama itayak na kayo. Faliyangin siyo was yung non ko was in Christ Jesus. Wangan na pay might kind fully understand this amazing grace. Wangan kat kuflan shike how wide, how deep it is. When got finite, got mortal, got limited. I think got nga tali na ke evin nga sang ke narlen sumnevin shakshin siya nga tala siya nan ka just picture lang just put yourself in that situation na ke mas makatil siya nga na long si matako usi mista na fela nga taga ke Jesus Christ mo kayo wangin mafela siya nga kanu siya mista siya nga wangin mista siya nga may sang siya nga mana shafta siya nga taga yung kasawme fela siya nga taga yung furnish ma siya na sige o yan li may cash up nga li atin may clash nga materialistic pang siya taga line materialism skepticism legalism kata na siya masita ng lalay na ako luki mat lalfung be Filipine na ke mo la sa mising ito na kat elia kun malan fail yok tigi masima utaka ke Jesus Christ na rosh show to your clan show na mising ken and na I think that some nagala like Peter la kalami mo mana kay wayak sa siya renovation by fire e wangan mo la fella siya kastan kat magay
Jesus Christ pa siya misla sing. Pa magana la laughing fella sing. Pa usiya na pa liang me insiya nonkas. Magay pa kanak misla masing. Wang na pa amount of paycheck economic should fulfillment define me peacing. Wang. Dito ka liya na fakon pinapasang from kanya. Aro, kadin si bali identification si mapolar maganya sete sunong kapal daga bigyan misla lang ka. Katlan misla. Wang na pa misla finfella siya. Katliya na kaya mausikap Minnesota. Katliya na kaya o yan na kayo. Mane for rap ko. Self-centered fella siya. Napapola Trump kanya. Kapin sapta tolo. Citizenship lawasan. Diba? Philippine. Ating kasaw. Jesus paket po. Papassport. Patagal salayak leke. Gospel. Tagal nagalala po niyan. Yok tigin na kayo. Naga sacrificial system mataga. Manik lang naging akyok yung masima. Sampang Genesis sapta tolo for single makers. Matlas ko siya Astain kennekin molds ko. Jesus Christ. Pa siya misla na fella. Makain. Naraga dito ka, inaksya film mo yung singet na. Finally, poli lakalan niya. Matlili. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Kada ka liyan non-gawos, nag-fosimeta, fosikos. Trump personality ke fosing Trump critical thinking upon kada ka nag conscience lan mo ito mga imagine ka nag reasoning pa Trump kanya nag cash marry ke si Trump kanya if there be any virtue and if there be any praise, think of these things. Kadinan ka kemaingir kayo. Kas kusana kan mi pa yimdashnen matuk matili katena masya paye katena masya shuwas katena masya shuwas katena masya niceness katena masya wo oye katena masya peng wo finash katena ma wo finash katena mai kaksha koshin nan ka kemaingir omli ikos patagal kaya makadin non ka kaya mga ina nas critical thinking ina kadin nalit tang na kaya makatash kaya mapay what things are true, what honest, true, honest, just, pure, lovely, good report, virtue. Kadaloy na gada na kat we na mamufakyak nga. Kadindi asma, ifin kapita na wangin matopla na kemanga, ifin nas mataga the opposite side of it, kadinte ukay pakan menfag. Critically think, ifin pure, go for it. Ifin unpure, stay away from it. Pangamasing many folk at citizen in Kashaw. Kat live a life to glorify God. Kat tisipe ukay malan fela ingin. Pangaoye si mga tatagaliyatan na wait ngayon kalim ke. Wait lalal fung finan Philippine. Katay na mas sa shuwas. Niceness. Shuwas. Pwede mga
kaiwa. Even opposite of this, ni may kumbui. Arang isip pa di nage masimit ngan. Me katena masya paye. Na even paye efisiyel bui a piece of mal chimush. Eke ausrecht chilalinga. Kateta kata na maon ko sa smosla pe. Linta na liye sol chingan nel taka smosla. Kafa na sin sol chingan nel kafasna na ke gospel chingan. Defensive weapon system lime ko sa liye na me offensive weapon siya liye ke me equipment lan sol chingan. Masimita bam mapay was pengwo aru malango na kaslan God. Finga ti man me ko me nganda na patakam dak sam kinyak pen. Mapay was righteousness. The truth, the righteousness, gospel, faith, na salvation. While sang nage uniform ko equipment lan kik sol chingan. Offensive weapon chi fun. The word. Pakatla siya sol chingan usingan. Na vingat tiyata na pachi siya lose. Yan may siya. Tukun lain a fungangaw. In fact, the Kaslan God. The Kaslan God. The Kaslan God. Vingat tiyata na we need to be really proigamang critically think about this kadindala. Masatawa si bangan ifangaw kay. Katenas whatsoever mapayo pure. Then si kasing isang ante. Akal naman. Finally, whatsoever things are true. Whatsoever siya nga nito kata na somben na nag-opposite man true. What is untrue, don't matkumwi. Whatsoever true, matake. Na even kata ka nag reasoning nage conscience lata na itak ta section na kluara katwi na mapaya pa rin mapaya pa katashkin may ilya pang ilya na yok pang katitawasan na nasa ta katwi pen was truth, righteousness. Paul is from Ephesus Sapton course. Put on the armor of God. Truth, righteousness. Katena masya was, katena masya was, katena masya niceness, katena masya warrior, katena masya peng wo, finash katena ma wo. E finash katena may kaksha kosin nan ka kemain. Kadin nan ka kemain. Part of prayer. Nakat dito na man na kay wakataram siya kadikin mat Krishna nga na ba eh. At siya na sa pok siya wala ka nage and mga idamo may nga sumna party nito ka nan kan kite siya wala ka kastan God. At siya min ifo perfect yak nga. Non kala imo. If in masataw bangan kang liki. Di perin matarik or manasin matingin. Perin tuya cleanse bakat ke mapay. Ke kastan God. Kadina nito may kastan God akalin mi. Siya nito ba kastan God? Ito ka may kuluti ke chana si sapta tolo.
Rela kebala if pagkatapos ka situation chingin ang ngayon siya pagkatapos ka depend picnic depend takam tarik leisure gingin ang mo depend tarik 10 depend 10 ingin na matas ko siya depend tarik party ingin force ni ko sa kalamye pianya ang si bawisingan alle long sinapay lela met nakayawain neta mong fusas lowos lay me lapkran me kat set example na kefelo loshing kat ambassador representative lan woda na mista si ma utaka kengan man kat fela singa na hindi ka mo lasho lay me lefloko lay me lapkran me Masing kada commentary akala mi mo al samram masing samram kin matching utak yaksing siete ng saptakos fosingal dolin kesing lalikos tagado na aqua ki petar na ke click choose nga na ke oyen fashion lalos na ke kafama katil akala mi matenil taking na ke wikit nga ngan lak kada get dispensation of grace Nakali vinkat tagaga ka nga kada wina tinasok tala mengan mancing kat pamanga shit. Nemina el tagali ke pasale pianga. Nemina ka. Al shambam ke alam luma sumla. Aliban me ewoin man fas collect money. Kada glorify kat for kamasing. Ko kaslan kat fat magadin sang look me. Afghan nga first collect money. Pang critical thinking si mato ka fosal kushin. If inte mapay si kangi as far as you can. Somniki. But kung may la memay ka na faka tel tal may chat na eving tagam sam elyakin mamaydanan ka kumart man na sin may kat magana baliban man na siya manen magkay na pa siya mawuching wan masyaya kumni ngawrat man na sin may din mawlak am tay Iraq and it bang niya machilas pa siya sang nga dale alle pos mo sumtat mo maliban lo ang oyalak med ul kiep ingen ata kan ga mo ul si ma shaf latana wangen ma shaya yok shpengen na shishmut ko shaya shayin gadin full law ya klalal fu ni shuste kan man gat gadin rela ka pashing man lem la floko Latako swang shishita langye. Asam brahma atlal tamil paparap bakal win ma. Which shall clash nesum. We need to put our me shoes in their shoes. Shek shesh kagadakula. Kagadawin na picnic correct. Kadawin na fun resurrect. Kadawin na mga nebel lang noa. Sita na kalim nga mga phone. Akalim nakes magniego. Mo ito force ke kiki apalcheta. Mo ito force ke. Wan na pa makulu ke ento takatweni mta sam ta vingom ni tweni las pelnga. Monge pako na yak tak ta pa sin na pa mo gat kangin nang. Nara shiberiti fossil course li na pa Katena masya shoes. Katena mapsya pay. Katena mashuwas. Katena mashuwas. Katena manashnas. Katena masya woya. Katena masya. Kung ano I figure out. Kung me. Kung nan ka kemain. Kadaloing da na pa kanaus kat matlas ko sa ingin nang. Pasin pa kiwa ustagang. Pare ka tinatagan nan ka na nga fat na pa na tinanan ka mga kastan ka di kastangan niya na pa na nga kain ko di pa mem kang mo siya nga kang
kakitak-tak siya na katin katak nga kangla. Faaldari, namda kof siya. Pangan. Rising kanaus kat, suka siya kanaus kat, kadinan ko. Kadinan ko. Masih siya na si matlal fung Philippi. Kadata ka na ngakom, kadinan, ay, orit makin mangin apply na kaya oya may nakadnaskel. Kadinan ko. Nan ka la. Na kumtikan siya na nan ko. Kumanan ka passion na in Jesus Christ. When wisdom siya makat-proy kin. Kadin syukat, proy syuklan matwet. Iyan nakat proy sangkulo. Ang reading nga, may kadasang kulo na kaya. Pangakalim na example siya. E molyala, there's always Thanksgiving. Tarakta. If you got this situation siya, buot na kaya oya makatashking yan ang nagaya facility lang church luo financiatal. Hindi namin siya yung manapay sila katashkya oya. At ako lang nagatagalan na yun mo. Kalasik mi kat may piya kaya makatashkya. Nagatagal, aksya feel at masingin fakulon ng singkat. Masya ko was lut-lut kaya, nga, age, long, lieng nga, kos inaramay nga, katlan mistel fa, matayos. Siya na taga katlan misla. Paul diti, siya Jesus Christ. Paul, el kokosin ngan gadin si mus kas mo mga kumtram-tram kin. Nga kung hindi ma Paul il sumon nga, kadin ang syusta ka ngan gad. Inak kadin matar ke ko si nga kadin full lao le ko life ni. Syusta ka ngan gad. Na kaya kung mo kin ngan gad ta, kung ti si pa ko ma fella si nga ro. Kung ti la. O kung ta ka namta. May si nga long. May nga nan long o. Genesis ni Revelation. Eliyain nga. Genesis ni Revelation. Simla masing nga between 60 na ke 62 AD. Inakay matlad fung nga. Philippi. Tagata na same na si kumising. Wana nga kalam niya. Nage Meraklan tal na tingkat nga. Contract uratla. Ulayla siya sign niya ki. Akflat siya urat lenit kos. Na krum singan som. Likiye may sang singan. Likiye ulayla singan. El som. Tukun lenit kos ilos. Na dal legally married tasok dal din natin namta. Pang pitrago period sin. Na also mako siya fakila in mom sin pabat mala. Lefaloko. Pitrago period sin lasted almost 12 months. Indian na pa genuine lan pride sin let the issues let the pregnant while sila na pa groom sin. That's the same concept we're in right now. Kijel daga pay put up down payment. Evin chaksin. Na lucia ulay lashi. Genesis ni Revelation. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. The Word became flesh and lived among us. Genesis ni Revelation bakofan ng mga kuminan ikaslan na kay wasan o faloklan Jesus Christ. Evin wang and ritian mangan kumawin na fela fash. In other words, you become a prostitute. Nikom kosro. Sampram ke Exodus saptalongo. E wabe na kanin som. Or malan fela.
มันก็เต็มตัวอีกแค่ละมาชิมามงยังงอนมันกัดมงยังสับปอลสมอสนาชิคุมไม่ใช่ไปพอจริงผู้คนงอนคอร์ไม่ต้องเอาสมอสละแค่ข้อกันกัดตัว Holy Spirit inมาชลนี่เต้าชินเชลล์ฟุกุ speak of one thing ก็ดินฟูลาวเลยก็ไล่ฟุงก็ดินนิชมอลมาบัดไปเอเลฟล็อกเชลังก็อินตารีดีแฟกก็แคสตันก็น่าจินเฟลโมวิคุนมงฟูจัสลาจังแคลมลังชิลันชีสกายฟินชักชินเองแคลมก็โมลาจังงอนมันก็ดินแฟกมันงอนมันก็ดินแคลมก็โมลาชิบะว่าก็คลังเชเองอนมิชเลมงฟูจัสกลังเรมาวูอารูปอชิเอลชิเฟนอลเลมเฟแฟกูเยอะแต่ก็เก็บแม้Kella del mega fosnol jona ke lon tol. Kat pa kalim jena fellowship. Kat ta ko engan kun. Pro e sangkulo na shinkat. La meza for lao jak la lalfung. Katarangen du pufen ni shaun. Wana lukshingan mega taka kalim ke ship tale skoa. Ship shovok maskotala. Shepherd pa yishingan som shup na gnel soka. Coin singaw siya coin ngan tala matan singan som shuktan el soga. At tagal yeta na meshing prodigal son. He come to his sense that the only way is to go back to the father. Paano ka dinasking yun, no? Kat kulo malap ki artlan na kayo kat kulo malap ki kas mol matagan si pakas makin kat kay sil ni kapel singa kat place you and your family yan ay interest kal kumash ke background ang taga kat naksa fila taga me Florida ako din may class na fashion kulo malap Well, global lap. Ngon ispela kikatagan ki Valencia Flalasha. Ingaksin gat ki tagani wawalash ki walutut ma tamla liban el plesika di ke. Gas mataga ki final thoughts lal ball na shin Church Philippi ngay. Taga na si kom inalana kay akom beki final sim ke pelsinga ki yakon ngol siye na shin mat Philippi ngay. Elvinem da in prison, machima pyramid nge for somehow el matake copper. Put that into perspective. El furokla ma sima may tayo may ke. El furokla o iya sima me bakandan siya wuklali, wuklali ken. Alo wuse in kain ministry siya lal. Efinne na ki Mitma daga mutataw nga na ki also resan cards mangan pedalation siya wuke. Pangagata man siya wumakat iskilutina fan and buwa kata yake siya first matagaw tam lipan nga. Napana nga ito ka na si kom ako mindan ka kela ki Tago sam kunya ki fos tu to lunge Yutia sindagi as alien maslo sinda orala shalik singena sinchek sima tago na si kumga tipsila diwo singena pa me solution si insang orala dispute singena skenan ka taki akata yesi kat tipsila piyangang Napana nga tamli panel taga kapsha na ki kaino yema flatlanin siya ragat patatyang na ki oyeng o yesi akluan pa mesya division nga Eliana Yorkshire na body of Christ masingan anbesi kuminan ka kaya na nga ko me encourage us siya
Fakya fingadakilin Mars division. Na masiman daga na si kuma pa kaya chama kimtain duonge Yudia ka sindiki nga conversation fakya file nga kumin chamram kaya pelmat daga na kaya. Nara final thoughts lal Paul el deka. Dana Paul el alena orela sense of urgency siya nga. But Philippi ngayon stay true to the Lord. Kipel si mate stay true to the Lord. They'll stay true against false teaching. Ingain ta lango ilya mataka kedu tiki kiap ma sikyak nge. Ingain ta ka pen karangan na kikaino yashima yutia sindikira lang eh. Divisiveness singe. Shrelik. Malan ka dahil united. Na masito koan pa naki kadita naki oya na kayo wa kadik samsam kun pa ke week nge kay plan temptation ka trial nge persecution nge na panang ara Paul ke final thoughts lala etangon matalal fongi Philippi nge naki to develop certain attitude naki mo lalo sa elte sang mga na kasin ako kanin mga inkarangan naki false teaching kadutigi kiyap oya naki divisiveness singe ka persecution elmay lo sinkarangan be kung finli naki fos tolu sapta tolu fos siya naki ako saan Samsam kun nage iplan doctrinal errors nga. While ma look out for the dogs, look out for the evildoers. Na panang ara mas nga serious. Inda ka elosin ka nale karangan nage elos mata ka inaralutigi kiyap ngandalin kain. Orek magan discernment nage. Dalin kain alana pasi Israel ke yutia syndicate workout. Dahil kayan taga na we fact ke good news singa pengu singa. Ladal kyasil Paul ka fakya. Ta idalin kain leksjonina esmaklen aksyo sila. Nara insyuta na tapoklala mesi Paul ilala na okoku nenay na silos nga. Insyuta na fact na silos ma be full of joy. Rejoice in the Lord. Napanak yung afaka, it seems strange. La may simam tayo in prison, ka house arrest, in fact na sin church in kain enganak in Christ. Skinan ka masingan. Narakat finan ka ta na Paul elusye o yesi nga kumin karangan attitude la koma. Listen na yok siya bangi. In fact, ma inner attitude la koma. In kain diye kadinte me bukui-kuyak ke outward circumstances masikya ka. In fact la, elsisis na kingaan when lami ay sikyak na sila. Christ, crucified Jesus pa, tamali pa na siyang mga crucified Christ, elwelal. Na panang in fact la, efin ni asma matalal fungingi. Soon mayra, dahil na pair, dahil na sa amin, delight in the Lord. Fact la kata pela, ingan singi, upeme tayo nakanakilin. Tarakta, ilapan na yung invisible. Tarakta, maasingay kumkain, orela, inkain, oya sima, kumkain nakalim yila, asingan singay inkum, kumera fakya. Papoy fangchin met Philippi ngay mo, aram mo iten liyela kung met considerate siya.
Ara ko madendi la kumet kain ashla po min kain sangkya sa nasin mutsay. Spirit of Kevin jinge ega nakalimi pengan loman. Nara kelo sinara mange lo sin de lost sight ka lose sight ke lemlev logo. The Lord is coming. Nara attitude chige choice jinge ay pe mul fakpak me si ngebe. Inka nasin metalal fungi si. Nangeta nagi end game jinge. End game jinge pa Christ develop. Nara ilale kelo sin kan focus ke inner attitude lalo san. Lame si kya outward circumstances lalo san. Attitude lal dal daily an inkain rejoice. Efinne ash mailya mataka na sielos. Ka opposition ka persecution. Na panangara kat finalie pa na ke sham lalata na simail mo elosin telia in rigen de rapa elosin de worry. By fact mo not to be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put out. Na panangel sham kin na yok na ke kya singe warrior la. Ngakong finash ke na eta rela pe anenash distrust sila kum na singat. Pesi matalal fungi si el patachang na ke worry singe anenash mail ilyakin. Anen ashna oyesimo katel de kain provide. Anaki makatita mo ilkain is a provider ilkan sin nanakewa. Nara antidote siya mapol el rekmakin na ki inti a warring pa el rekmakin proy. Para el ma likin na proy ki mana kewa. Proy siya ngayon mataka in the combat worry na kanin o ngayon mo o kakatlay in lalfung ila siya pe. Apa namalipan el takakatay ala kalem na siya ki me fosika chef yangan. Ifo ka katlen sang miste na sin metlala. Na miste singan matakain ta karangan na naklak ko mo o epe mamataka na insiyesya. Na panangara masingan ilma rekmagan military terms. That means to surround and protect a garrison or city. Na fakla na simat Filipaya mamatake garrison ka town singan del familiar ke oil and matroma. When me etel anatelin arle watchful kana liang CDC in karangan outside of teknen dita ko. Na kisipesingan most likely o inoya sipenan kat el karangan apenake karangan jak sol singe nara archmiste singe insang sangpe miste na selos nara fin ana sisikom shuk na ke inner peace singe ngako mineta la taka yuringat pake fan tekan taka sayeme nara pauskat me na ke mail taka lutikat academic ke fasya kalkusngen matok metlili katena masya paye true jibangan katena masya siwas nake iplan honorable katena masya siwas nake right napakak makatena masya nesnes itaga nake admirable ka pure katena masya woye while ma lovely katena masya pengpengu admirable
na ramram nagi excellent lan na mangan worthy of praise. Narataga na shesh masimit ke ipsimatako kimdawagin fosak sapta ko shinge pangataga siksin shinge katera fakya Polyler of ka solution shema ke dispute shin marto yudia as sindiging naifoko Ilya shiba na ke artificial ke rikmalan kata nakate oro fakya finash Ilya shingan me katera na ke unity shinge masinge bangon kat na ke proy kadingan proy pe ke mga mayen patamal lipan el faka cut financing Washington kat patachang benefit lo malap ke malutut wo matagan nuti kat kilan shinge ya makaksigin kat ke mal isyung ye yorol tamal lipan inda ko lock-in na shares akata ya first by first padalen siya wo kel tilala ba nang pelang floko nang en kaliye nakat fa taga proyle lo malap Kulo kaksagin God. Praise, glory na kay wine som narun God. May china makulugi me dabang. Wangin na pa ma warun mo chinge. Kat magana para lipan ni lasin chinge. Nara glory kaksak lasin som narun God. Nakadeta ka si bana kyok ki o ye si main sang tupuk kisen jak skulal tam lalinga tres kalinga. Katera fuka. Apa na pole likia ke fosya kusngan. Ingan in lem. Kaya katingan in lame pa lang sising. Nakachibba som define ya siya ko rin singal dolu fa siya ko tinga alikos. Lang sising ito na wat la mare kuluk na siya. Lang siya ba nan from kunyag. Pa siya siya pa lang Jesus Christ. Na vinkat pa siya na hindi mulingan siya nga eh. Lang siya pa kada mulin. Pero na kayo. Tena wat la me situation for God kadat ke kadat wat la man pa right na jil cheese ya any again from kulu korekel alle ilya al mishlan eldena wat la mare kulik na siyo elden la lucia ke orakel eldeba na wat la Long sising it's not about us no more. It's not about us. It's all about Jesus Christ. God, shugeni Jesus Christ yokaligin mo lar. Bang transformation, bang sanctification thing. God tisib ka shaman lipan, ka shaman Christ yokalig kangan man God. Long shit. It's all about Jesus. Engan in lem, pel na kayo. Kung tikan taga inganin lipan en magkuluk siya. Inganin lem, pel na kayo. Na manak lagi lang siya ngan, pafin siya siya nang. Pang mas mana ka din from kun. Ito la may message siya nga, ito ka crucified, makil lang siya ka. Na ba ng from kun niya ko. Kat ito la may message lala, kat mul kun message lala. Why na pole lakkalan mingan? Etaya. Mungkin mga parang when efo elito la lusiral Jesus Christ me. Wangin mapay inan Philippi siya yung kastan kat magayon. Na weapon na shift met kusay ngan mystery tikat pa mo Jesus Christ. Wan chubaga din tagam tasman kat Jesus Christ pa lang siya nga in kalam. Pang meditation. Proy sangkulo ke long chichi mai sina chichi. Proy sangkulo in pel na kayo. Long chichi nga tinawakla. Si koran singal dolu fos akot ni kalikos. Pang fos si mga sangi mit ika 2012 meditate na kayo pel na kayo wangan di na pa lang ha fototulan na pa. Ma fototulan. Jesus para nga phone la. In mana kayo wakanin kaksyamin. Engan ini. With that, kat kulo malap karslan mat na kayo daw siya la tamlel nandaga proile aklin matlash nga nagat inoy lang silang kat kat ka nag shamon ngol shield tu proye shuk molena
pro e shuk mon la shamun ngul shi inoi lang chilan kat pel chepenang treska lao me li me kosh nga wit kosh at Texas kat place on your family ket kulo man lap man treska ka daw foko not pel na shum Ay glamalap ka de valen kali banga ta gani lasha ka ta gani proile ta mediket fashion li gangan ka nakalin ko usma ta ko pelikie pusana wo lo wosnge ka din nakalin ko uspe ka ta gani lasha na fakat kain proile sisko ngayon jilbe akalin ko woske may faklo usa may faksimat ka met nga ta ko at kushay lela 3497 Nandal Rose David Klomalap was recommended the YouTube channel Lowasan in the Wigatjang. From Alaska, Damdal Sularin Ratni, Anakulin Gom, Klomalap at Damdal Gati Kiyoshi, Klomalap, praise the Lord, Kayo. Damdal Phyllis Larson, Pingumasrino, Nganpain Gombe, Klomalap Peki Ashluman, Damdal Sunia Arson, Gomash Hawaii, Pine Gom, Tatamli Larson, Klomalap ki message pelum nge tamdahil Phyllis Larson tamdahil Senorita Merlander nakalin kong bagi Arshlomo we kumyang damled Michio Netlik from Kona tamdahil Kenye Charlie from Columbus, Georgia. As always klamalap ki Arslom belan kewa peng nakalin kong basta ulen condolences lash ke dulal damled rapan we go show one ge wedok le lowos in kain aklin bang flatland got akay gawos namdal ped Ozzy Thompson anaklin gombe kashloman we kom young ped namdal minakan from Honolulu bamachimat kay medin ganikia pasha loma lapke me fakpel loma napangan met puyash ma sa pasha kadin kain bui eta mama shiru wasan be kashalo wasan pesing kade kali ke proy dengan wala tam lipan in kakshin kat ke waspe kat na kaywa lame ashiro asha wala tuta peta ko pangon kat na kela ilya ma ashiro asha kat proy na sin kat ke ilan kashi kat ke na kish pesingan na kashi kat pusake kashi ke proy egos proy ben go sashwa katrini proy at kilo malap ni kat papa kelusen pel si mam siya na sirke ka singe kadin da kasi fil ba siya sin siya ke kasmetalom kaslom in kan kashikat lame si kya kin pel singe ke ya kon ngol siya tukun misalan buen na tum Jesus Christ all is from the sin church Philippi inakayalos siya ka dispeke maluto to in kashikat pe in karangan pen buangan dissension ka division maslos kaya singi kat prepe kunon walam o ingi mas kaya o yengi mayen kat te kay nas tikal kalin maslos ako min sewo kikalan sa plasha lala na siya ka dineta la mukuy ko na kay waloma el matal kat te kan kia pe kumle mawangan elya para mga sikya ko nakmana sisla insifulat lash kometa insimam salsala constride art mataka na yitom ingan cheki kasha anak yung maluto tataka na sirs misingi kadingan pray na assume esam ke crucified Christ lapang mga si mga dinan konkin mga ditake panangat kaksakin plan of salvation lum ke wen kulo si fun nandum jam sa payama taka misya kashmaita ito ka katang la misya taka katang la kalyak usina sirs na kayo malal fungi ana ke siye kaya visi siye wasingal dolo akalimila kat mataka lalal fungi kat save kumayepe silya ngan lumin kat kulo pe ke kasto makkay kat la wangan siye
Makulukum chikanchen anak manas nake siyan kas kokingan madal. Tasakta kadin na kadin fulok na yurum. Proy auliak. Komingkain mata ensimin kashaw etibuk proy lash. Bayen arlana yokin na kadin na kum kat papa. Komita pusin met lash mamtay na asur ki pelsingi. Komita ke met siyauk lena lash magadak kalemye. Kel papa Robson inri. Nekler alansyo. Papa Aaron. Finne le minister ali. Maingi kaya wataka na sirsinak kaya kat. Ekat tepe ito la sepe siya met siyauk lena lash mamutulle. Oye singain kan ikes labi madash na kaya. Kadin ito la. Kumkain bangon ko ta na sipet. Kumurekat ple. Finality ki momong singi asyurumbe. Panangkat pro na siyong kumin nakman na sikes tamtan in siyas. Nadin kasas na urum. Nakmanas kasa dalik na kayo anatas. Masak na matayin lang sila. Inkain pa si Shella flok na room. Inkan nalalfong ikiwan na tum. Isla may lalos tiki masray. May num-num. Koye fakya. Mapanang aray los kufla taga na. Ikalkalum. Kat kushes yung kat papa. Mayen. Plan of salvation luma. Ilter shayla na siyamat. Lalagat initala. Kat pe mamanasin manuwa. Kometa anatomy, physiology lasha. Kometa pusin shri. Kometa alko. Kapas na kay wakesh. Kometa pela mekat. Askem singi. Panagat esyot na siyo. Kuminanak na skashikot. Kiyoy na kaywa. Makometa. Tagata entrance sinage elt lasha. Kat papa. Kelos mamsin kitni. Kelos na kaywa. Maskinartla. Ka eken cancer. Ka shafalet. Ka shake. Tifashwo. Ka noya na kaywa. Maak misiyak manasim nanosingi. Kimitla sa yok kat papa. Kat wetok lagi pelsinga shakak mitlas na kaywa ingi. Kiproy. The miraculous healing loam. Kasakiriklumin kan galen. Nakmanas. Akfonye lang mitlas nga kaywa. Kakat na kaywa. Inkain. Ace kayle fon na napayasingi. Original physicality. Kasya flashy. Makadisyus na kaya Insikyak pegi molin ngan lasha. Kat ngeses yung kat papa naknas kashikat. Kasa dalik na kayo anatas masak na muguy ke probationary period pla. Ke class la na ke DUI. Ka class na ke Alcoholic Anonymous. Ka oya na kayo na ke victim banal. Kasa dalik na tas nge kat papa. El siya kulukla na skin uniya. Erkin busela, tipenela. Amol yuruma, mol na fassi. Kat ngesesim kat papa nakmanas kasi kat na kayo kasa talik natas. Talik natas pe matafaila likikat. Masom, ekonomles kipelsingi. Kat ngesesim kat papa sanges makla na selos. Inoena kiluksingal mekos dutikat na ke. Suko siptale. Kafinni ke siwen, siya usta magkasapla. Ya akila nagtafong lela. Pasiselin kan fulok. Nayun dapat ama. Kat pray katalik natas na kaywa. Mapatatyang na kay ilyalan homelessness. Komita la siya pe, force nga laki pel singi ki momongla. Ki intensive care unit. Kaki emergency room. Katsiyak ki kasalumpe. Hear our prayer, Lord. Kometa na ke situation masikyak ke unrest in Minnesota. Kafin na ke an chaya, state chaya ma. Katli na ke Elia masikyak ke ice. Kana kepe
Kasyang yan rik malalo sa. Kat pray ka ke mista ke maingay kayo. Layla met kollas na kayo ang gandutut kel Nebuchadnezzar. Ke fun met lala. Shaflayel ilan ako so wenza ko. Dain ni meo. Duti met kollas anita. Hindi nam fin met ma. Kumsang entrust carelom na siya. Inkarangan sip na do. Kat pray ke maingay kayo kat papa kat kaya fesyum. Mayen kikat dali mga aktanin fungye kat pe. Talik na ata singi. Nakanla pala sum nakilut-lut. Ka nakituwa nila lap maas. Ka fin nila malo. Kasi pinoy masikyak katakilin. Ke masikyak finen Minnesota. Ke kata state penge. Kat pray na siyum ke maingay na kayo kat papa. Kuminak misye. Kaya sa may call na kayo ki capacity level na kayo. Ingan diyaten. Ingan pain nanak. Hindi yang katin mas. Diyang metsya na finena. Elo siya shiksin mali. Yok masyak la siya. Tagum kat si siya itama na kayo. E when na tumem taas level ayot yurum. Siya kat lalalfingin mo lefa. Tafakat le. Kaya na kayo makat kuflatakan la. Tagat kaksyakin kong faklo malap na siya. Lalalfungi. Lakum kat si siyam tayo tron lom. In command center. Ito la mesikya ko. Laknas kasyakat. Kadinanay ko. Layla takalang. Pakotin. Sisin sila nga lumin wikat. Karangan kat. Amen. Lumalap. Mabusya kong sukongan sa aksepsya taga nila siya. Abakat kalya taga nila siya. Tukun na unsa kong siya fla. Ay, bangan unsa kong eh.